clear tu te in zawa in du sakna chi bai thaber kan buk le acheu atun tum chu Pentecostal Youth Department Northeast India Aizawl East District Environment Protection Committee ten Aizawl Sahuana Artificial Birdnest Savabu Siam Chopte Artificial Fountain Sava tele pheng phelepte ka tiang thil nung te naw hovina ol sam taka tui thiang him an lo in thei mai na tu rang chi te le wall painting ti mai la thuziak a thliat lo sawan tlo tu ta na han thir maya an rilru han siam danglam thei tu chi te khangang thil pathum kha December ni som pathum hian sang ni som ni panga hian inrinia an donate chuta an program man tlang pui kim chang vek chon kan tilang seng lowanga an han thir thuak don ani le tuna ilo thir don te ang miang le voinia Aizawl East District PYD Environment Protection Committee te ala sa huan muna kumin chunga kan malanga tur atana hung beragaran ruam mandewe angin voinia malanga tur te kanan leya voinia kan malanga tur hi an soidu asu hei savabom te kan da dona savabom pali ai thatharlok hi savatena no nei tura bu an kai le hun tura ni chung te po chu rilru na ria chu mi tura tan chuan savabom pali an da dona tin savate tuitan tur solar fountain kan timaya hei hi kan donate don bok chuan sahuan rem changla hian in painting kan lo bot sai to chumi te po chu kan hong anga tong traina nen kan hong anga mitin te mi en tu piang tera an thinlunga na to thena turatan te lungcha le ram ngo hum halna konga ma lak thena turatan te tong traina kan hlan anga tu ba ka chuan voinia he kan tum pakhat ero hi chu satel bom hanti faite ama satel hanti faite ganan tum deu maro chu voinia hian chumi chu ala period che lo deu wain kan ti thailo mela kha voinia kan hun man dan tur chu ni in kaini hi ka soita khan Aizawl East District PYD te kan dia Environment Protection Committee te chulai chu kumina hem phala na tham tak kan ya chu mina soi sakturin kan secretary kan una pa obeda la lo moya tura lo so mila tro me kaini hi kan chairman na soita khan Aizawl East District PYD Environment Protection Committee te kan ni ama sadarin introduction ka han penga tuna kan chairman kan hun sermen kai shoi tu kha kan chairman ani una paloma ni ke hi una pa obeda akan ni secretary kan ni kan treasurer hi una nu BAC ani hi sia halama innei na lama mo thiana atran awangin wenni hi hunnaron mang thei lo ani joining on committee member te helai mi lai thu tar te hi an nia unau nu mami te unau pa shoi te unau pa umte te ni joining he thama hianin kan cameraman te an omboka unau pa zore mate ni chen dun hi fundraising district PYD fundraising subcommittee shoi tu ten ni boka ti zong kha kanon kala heta unau pa mon sanga kan sar aniang chu Environment Protection Committee te ma min lak pui thin tu omboka ti zong kha helai munaron kal theite kan ni te kha kan report masa ni sela atha ome chonin Environment Protection Committee 2025 te hian malak na i komin chunga hianin kan nei ve nual to ama sabera chuanin kumsang ni som ni paruk nilai zan zirlai bu hianin environment protection environment kan protect apoi mo zia te in zirtirna nei ni se ti in committee in kan pasa chumi chu deal na district board te kan thelu ta chu chuan min pom sak to na kumsang ni som ni paru ole salome pu chairman ama sain hetlai min suai theng tu pathian hena lom thu ka soi doa chon dot lia chuan
ให้กัน PYD Aizawl East District Environmental Protection Committee ที่จงลอมทุกสอยดูบักจวนอย่าเสพแล้วมากันหัวตัวป้าปุ่มวันสร้างบุญละพอลอมทุกสอยดูเกี่ยฮีเหตุสะพานหินอารูอินก็อมนาลารีบักแล้วว่าตุนฐานนี่ก็จังหันก็จอยนะผู้ตามให้ใจเรื่องว่าเลยเฟรนช์ผมจะจังจวนกรณีส่วนชัวจวนนี้ผู้สร้างเตียมินติไม่ยะมินก็อุดานชัวจวนอามาใส่ผู้โจดีเขาเราดิ้งเวลอกเซฟผู้โจดีเหตุกันเบียวอันเนี้ยกิมรัวมันตัวเนี่ยจวนกิมกิมเขาเราดิ้งเวลเซนนี่ไปกันเบียวเท่านั้นแต่กันสตาฟเดเขาเอ็นคอลตูเบรันนี่จวนนี้ลมเลยหิมนั่นทีเนี่ยชัวกันดงให้กันลมเลยสะหวนกันพี่แต่กันพูดแต่ไอโอปนลมทุกคนสวยงามละให้artificial bird nest เด้เวลาตุยตันนะบอมเตนอนเก่งกันลมเลยเตียงที่อัดทรงช่างจักเลี้ยงกระเสียให้อันทุกวงตุหันรอนสวยตัวอันพลังช่างแต่คารูปุยกเตีย environment protection นะมันดาวนั้นสักเลยแค่นี้ department พอเห็นต้นหลักเลยกเตียใน department ตันพออันทรงช่างจักที่บอกอันนี้จังเห็นเสียตัวตั้มตะกอมินกระเสียข้าจิตเตลุยอันนั้นเทนไฟแต่ข้าที่เราปุยลุตัวนี้ตั้มทำง่ายโดนเตียงไฟจนปุ่มเปียงดักตักง่ายกระเสียเตียงคันจนให้วันนี้พอมาชอบช่างเลยแต่ท่านปุยยังขุดลายอัน painting เตbird nest เตมีตุยลันนั่นแต่พอที่ชัดตักินกันทันที่ปุยยังแค่นี้ตรงกันชดจังไกลตัวนี้มีมาลายเห็นกันรำสาหุ่งเราเจ้าแต่พอสภาพช่างเลยนุ่งจัดที่นอนตะเวชินะจงเขาตันจวนจังไกลโดนเล่นกันเสียจวนนี้วันนั้นกันโปรแกรมพันธุ์ตัวพอเห็นต่อทอกเวียงจีนง่ายอุละอินทรงเลวละอินมาโมเลตีง่ายจ้ะมินชิลบอร์บอร์ละแค่นี้เป็นกันเทต้อเป็นกันชดกันปุยเจ้างะจวนนี้เฮ็ดลายเห็นจุนลายที่กันเราถัดล่างชีนะคอมเพลน10 ไฟเตะรงหน่วยชัดเตะเลย enclosure เสียมชัดเด็กกันที่เมกะตัวนักจัวกันนักการไล่ ongoing works ส่วนให้มีวันนี้โปรแกรมรอนเดียงฮิตนักกลุ่มละมาแต่โปรกลุ่มทิ้งรอนที่เทวละกันล้มเลี้ยงกันที่ให้กับสิ่งหัลตัวส่วนนี้ตบนั้นส่วนเทียนมิงินจะไว้จังหวะล้มทุกข์ส่วนนี้รอเสียล้มเนี่ย chairman และจูอารูผู้สังเตเตวันนั้น environment committee Aizawl East District PYD Environment Protection Committee จงเตจีไปกันบุกโจนี่เวลากันทิลตีฮีอารมณ์ปุยนก็เสียทิลตั้มตักขันสวยโปะจากออกมาอามาเราจูตัวน่ะเฮียนจูสหัวน่ะขนมเมกะจูบางส่วนจูมีอินาอากาศหน่อยเคลมเตะก็สวยงะจังกระดูตกไม่โดนนี่ทีนี้ Aizawl East District PYD Environment Protection Committee เตะพลังนะเราปุยครบไหมหากกุมินามาลักตัวนั้นจงที่หันไงตัวเล็กเพจวนนุ่งจ้า environment รำงหุ่มหัลcleanliness drive กันตีจงอังจีอาคันทอครบไหมเฮียนเจ้ารำมีปุยจะถิ่นลุงทัวสวยเจลังตีกับเบสเซียเราปุยก็ติดตักเจ็ดนี่ที่ชวนไว้นะเฮียนให้จู environment protection committeeชวน artificial bird nest สักขาเฮลัยเฮียนหัน install โดนะลงพังจังไกไงตัวพวกไงล่ะทิน fountain โม่ตุยสวัสดิ์ตุยอินนตัวงั้นมันนี่ค่ะ solar fountain นะคะเสียมอันนี้โดนบอกตาโดนเอกบอกจุมีบากอาจจะคู่เลยคนจิตตีนะpainting ค่ะบอกจุมีทุ่มจุไว้นะกันหุ่นพันชันอันนี้อินกระเสียอารมณ์มันครบไหมถูยังก็มี人送大家做人今年คัดเล็กกันสวยงะผู้มวลสร้างกันแต่เนี่ยที่做人人老人เช่ตัวทีนี้เองก็โปรแกรมจูแล้วมาเตะจูปนลำโปรแกรมมาเตะคุยลายามได้เวลาเตะมรำสะเองก็หันลงง่ายเสียที่งั้นจนกันหันชัวเขาว่ากันหันกัลทรีนะอันนี้เนี่ยที่จนกัน老人มูฟูร์กัน老人จุยเวนัสตัวทีน BYD ลำกันอุณาวเตะอินทิลตีฮีอัฐคบปินกระเสียผู้มวลสร้างอันนัมเบอร์กันเนี่ยมีนังฮิจินนัมเบอร์จะกันเนี่ยเจี๋ยแล้ววะอินโปรแกรมฮี
aron status vela hin kalo mu thina hetiang lampang environment le enge ni nungcha te hum halna konga in malak na hrim hi in fak om hle in ka hria a ting ang a ko shan ang zong po ma in la hi ko shan dang te poina en ton tlak khopin in che chuk ni in ka hria a ke po thalaya hroi tu ka ni a min ti har khop meya venia in thil ti le in program han ti hianin chuan in thil ti hi pathianin mal asom ngei po ga ringa chuanin in chunga po heti lai azu staff ang pon lom thu kan han soi thar le nita sela atha ange tin hei venia hetiang ang program poimo tak mai zuina kan han manga hi zu tan chuanin ni chin chiat lak tak le hun chin chiat lak tak ani in ka hria a china kan arawina a soita kang khanin kumdang zela po enge ni tun hi chu ai te chin na ti mai te ang avoi khatna ania kumdang zela po enge ni heti laya enge mo ti du te po omani chuanin kanin hongviu tura te po nga yela ati theizel tura te po nga yela winia heting ang hun thatak mai kanan mangho thei hi alom mom le in ka hria a tin sayang khanin hei kan zu hrim hi pumwan sanga khan a sei to a kan ramsa te hi enge ni du peka du vom lu chi ngot khan ni lem lowa thlatin hianin requirement hi fit requirement nganan ti meya hei hi kan siam thina doctor te kai hroina in tian chuan an china soita kang khan an diet mil tok ang turin ni khata an ei turang chi ka tiang kha bituk thlap an nia khang mang khanin ni tin jingkara hianin visitor omlo lain mi tlem lain tian chuanin cho hi pek thin an nia feeder ten tian chuanin hela hi kan sacho chungchanga an sacho pek chungchanga te an ei chungchanga te chu kan sei fia ve hrim ni ta sela ani lawa pon lampang atanga a chair khu chu an chom hne lawa ni hi ti nga chi ni lawa tin na chin an soita kang khanin pumon sangan na soita kang khanin zu then khata chuanin enclosure ang te a fi a cho ang zong te hian donation te an pe topa tiang khanin mizo mi pui te po hi hetiang konga te po hianin han har chuak ve theila heti lai zu te po hi hei ai hian kan kang dewang ti te po ril ruwa lo oma chung te chu enge ni heti laia hun ege mo chen kan lo om ve to na laia thil tam tak ngai to na te po alo lu ta chung te chu kan sei ve ni ta sela tin hei tuna po thei to pin a chei bol na te enge ni a enkol na te staff te le kan pi le kan pu ten thei to pin min ngai saka enge ni azu chung an enkol na tur konga te po tian chuan ma kan la chho ve zela tian chuanin enge ni zu nuam takhi kan pi le kan pu te sara te po kan siam thei don ni te poina hriata tin chu ba ka chuan hei tu nang laia rela lo lut to a visitor hi namdang ti te ang an manang reng sia zinga anon thlenga train hi a timing hi khut lampang hei asam lampang ho phe chu a timing hi an fu rem khopa jing kar anon thlenga helai anon lut cho aizol khopui chung an fanga laya zandar sari train an hole meya chuan chuanin heti lai zu po hianin kan chhor tangkai khop meya state pon lampang mi enge ni ron tlo tu hi kumnang ai point kan punga chuanin enge ni visitor po hi state pon lampang po hi kan nei nga sot chho khop meya alom khopin ka hri a mason na zel ani in ka hri a state pon lampang nong kalte point kan environment hrim enge ni a che vel le a chung han kalkuala enge ni thing dai lim noya han kalkuala hi nuaman ti khop meya chung cha chu kan seilang ve hrim ni ta sela atop nan chon venia pathian in hun thatak me min pe a venia kan program man ang te hetiang kan thil ti hi pathian in mala som nge in ringila tian chuanin helaya UPC notice UPC Aizawl East district animo lam kan unau te at lom thu kan sei ve hrim ni ta sela ati zong kha kan sei thei ni me te se lom me le hei
tuna hian Aizawl Zoological Park ai visitor retiring set kota kan oma vela hian hei kan PYD te hianin helai sahuan ta na hian engeng manin donate tani chu program man pui tur te point min han soma ke po asep president kan in na zona le tin hei he committee a hian tun ma in kan lo tel ve to thin boka chuwang chuanin min han soma wena toy te in kan chairman environment protection committee PYD environment protection committee Aizawl East district mo chairman tualupa lalom zola parte nen kan han ding du na tuna hianin claim te thil kan zot lockdown ani ei wena hianin environment protection committee chona sahuan ta na hian engeng amo kan ti don ni in langa ei ni kum lama te po kum hasa lo ti om nual to in ka sia chu da chuan enge kumina hian ti in tum helai sahuan kan hun man chan ni han soilok da che ai kumin pi khi thil tam ta kan ti thei ero chu kan nei lova sahuan bi ka chuan pakhat na chuan wall painting kan tia midang te zirtir tu ni tura painting hi ke mani sum le pai seng sawin kanan ti masa painting oma chu ba ka chuan thuzia komtela kalai ka kina kan len tu na ngai la tro anga tin ami ba ka khan artificial nest box kan tiang chi sawa in tha punna turatana an nge an bu tur ne chu kha pali la hi kanan donate dona chu ni boka wela kan install ha kan install hala ke mani hian a thok tu tena an nge helai a hin ni sen ti na huna pia hanin a ti kan install me anga ani chu an lo monitor thai deuh tura ta po chin ta po tha che ro din chu ba ka chuan solar fountain kan tia ani zung chak na manga tuiron chik chuak thayang ti akha a khola hi kan cha thlenga online atangin he pe chu kan cha thlenna rei to chu voini a hian mun ni vela kan da bok doni chu sawa tui tlan tur ani deuh berang chu sawa ten an lo tan thei turin solar pangkhan solar ni zung chak na mangkhan aron chik chuak anga ti khan tui kha alai kha sawa ten an lo tlan tura te po ngai la phek philip chanin ne ning chu alai kha chu kan ril ru bokatin kan tum pakhat le hi satel bom han ti file ama satel han bol fayang chi te kha ani deu mara chu a period thi ala hun chel awang hian tuna tan chuan hi chu kan da ti theile don tri lowa chulai chu winia hian engtik ni anga ro man na thara ron siamang ti chu kan threlowa an so lam thok tu ten ron ti to ru le an ti hun huna han chulai chu kan ti mai tura kan ngai ani chuanin satel te hibernate chi ten lo ni a atianga hun bi nei deuh te lo ni thina wang khan savom tali bol me nei chu male savom mo nia ole mo po kan bol mek chu kental tu chuan in bo sai la nge tha ve sakei te po sakei hi ke po chopek na te ka zukal ve to min han kunalan ya sagai palian ku kunalan min han room khum mai chu pasal tha te lo hoi sen zia te kan ngai tu chu room min ka sia kan toi soi bel lokani chu wena hian hei PYD ten environment hum halna ko ga hianin ma tha tak an lo la to thina chunga chuanin ro puan ni kumla ma te po khan he sahuana hian bol hobom zungda ti ta khom toem to ni kumlama khan to e gan soi tu ma sa ten chula chu bol hobom engem mo sa thi an lo zuk da to ni lo alom khop mai le ti khanin an chairman in boina kan thil ti tu chan te ron soi to khang chi te kha thir tu ten in lo ngai poimo atana te ka han soi chuak dunga tin he kan thil ti he PYD ten an thil ti hian zoram mi pui te thin lunga tharin soi thu soi se sahuan hi kan hmangai ron angai kan du sak ron angai ram changkang te zia anga kan PYD tena hetianga hun thatak mai sahuan ta na thil tha an ti hi lomom kan ti ya du sakna thaber kan hlana tuna hian an president and hun kan an manglokani le Aizawl East district PYD environment protection committee te inkal zela tura du sakna thaber an hlana cheu e kan lom lu tu ke Jai kom le ti hian hei sahuana heng nest box te fountain te da tur chong kan an kal thavel ta nuam he mai hei voina kan dile sadon ani ti chuanin pulom
อันนี้सरकार ina hengin malak na te hi a hriat pui chawem khatiang thil vel te kha nge ni sarkar te ne na han ti ho na thil te haum to em ti ta khan soi bei bei te a te tian kalpa hian hei UDNP chang te hian chan pui na te min om te ve thina tin mani lo ka po Mizoram Pollution Control Board thote lem chang hoin ikhanin ro man da siamin sota street campaign te kan ne sarkar hian min purpui areng khop maya tin chu ba ka chuat hei bolho char te hin kan na tan thina wang hian an bolho charna te hian sanitation lam te hian motor te mi ron pe kating khan kan bolho char da khom tu chi te mo ting kha ani ai sarkar tin abi te ka kan soi du chu ai zo DFO punun sa kha kami kha bin purpui khop maya ani hi biang bia kanoma ani hian min chan pui na sa ti mayang sumle pai te ama te hiron kal kan mala na hian tu te ron soya atien kan min pur pui em ani chu apoi kan lom khop mai lom ani chu fel thim thim lom mizo officer a pe chon a senior most a senior polder khani to mo tha chu sarkar te nen te po mala na thatak tak in lo nei to lo nei zel tur poin du sakna kan han chu le se tro zel tur he kan im be sei ti mai na kumlam te po na sa zoking kan tang ho tura te po kan nga ya sarkar chakna ringin kalai kha kan soi vela du ni lom ome se me gi chu lo kal ni mo ai han tung sai na i thu toi so ya tung tai la apa chu kan kal nal the ni lalpi TV lang ka tulo le lam ka law TV kan lang don TV men program ka anda tel ve ka i thamo ivan thul de ve lai kha bet chu kal do ne te limin khan kan kal the ni mai installation ti vel khan mo karu le mo le hey painting moi tak mai Aizolis District PYD Environment Protection Committee ten an lo siam chu tuna hian pathian hian han na kan nei do na kan kal nai do wanga chung han lon tu na tu chuan lon no mai lo wa kan chia ra nge tuna iram leilung duat takin en kol la khuare ya en kol let ve ang che ti kha jek ta ni chu apoi mo khop maya tuna kan ram leilung ra me ka hi kan pile pu te atanga kan nge ni kan in ro chun sakli mai ani lawa kan tu le fa thang le thar lo la om zel tur te ten ami kan lo ho kan lo buat sai lo kan ni ti kha en ti ta ni le aro pui khop mai Aizolis District PYD Environment Protection Committee tena UPCNEI tena hemi sahwanta na painting an lo siam tuna iram leilung du atakin en kolla khuare ya en kollet veang che ti hi sahwan tlo tu zong te tan an thin lung ti thar tu lo ni a sahwan ngei poin duat tu mangai tu lo nei theina tu ra ta na mal som na lo ni theina la li so phingin lom takin kalo honga ti chuan pathian hna hlanin kalo tong trai nge olalpa kan pathian chungnung bermin mangai tu voina hian Aizolis District PYD Environment Protection Committee ten helaya hian sahwana painting duom tak mai an lo da ta an lo donate ta hei hiat lo tu piang ten tangkai taka an mana an thinlunga thil siam te hum hal na konga rildu thar ngai tu na thar pe tu lo ni theina na malmin som sak turin tun huna hian inhena kan don hla ne I thil siam te mangai turin nang man min kowa chu tiang rong bol na thok zel thei turin PYD te ponengin mal som la zuwa thok tu zong DCF curator le anzawai main staff te zong nangin mal somin ti chakin ompui zelang che kan hun te nangma putaron hlanin Nazaret Isu Christa ming thiang himin hena kan don dile amen hey pimegi DCF helai en koltuber
อันยังchu ni kan bula kan han na tlan vel na aron lang hol me kan na tlan te ron ngai pui mo ma sai pi me gi chunga kan lom hle me enge han soi du te i heteng chung changa hian tongkam ni khat tongkam thiam lutuk ani lo hi alo soi na sa to amaro chu tongkam aya pui mo jok chu ataka thiam na ha pui mo ataka thiam na ataka en kol ve kan nia wagin tongkam ai mai in chulai chu pui mo in ka thia ni amaro chu weinia kan han request tongkam ni khat nei turin lo Vena PYD tena hetiang ang initiative lo tina chang lo anron sia hetiang ang menon ti sakezu han kan lom emema a conservation le protection of forest and wildlife tunlai a chanin a trending emema ni thalai te a hian ti trending zual le zual tu ni zel hi elo changka na ang deu hian trend ang hianin viral se kan du emema YouTube channel vela po hian aras pol hi ni deu zel ro khatiang ang chi kha lo khatiang ang promotion initiative PYD na inron nei hi kan loma kan chuang tak chewa hetiang ang hi lo enge zoo a kheramo forest department chunga kan premises vela inti khera wani pon midang po in an omna huna an chena huna an khwa ate an venga te lo replicate ve se lo enton ve se ti kha lo kadu emema chumi tur chanin enge vo in platform hi lo mangchang kai le zol theila kadu ni nia kan lom takzeta heti kan thei hi tin habi kan ron di ba ka hian tuna po kan han vlog ve na chan chu ni antina kan na tho hi wanglai ni a chau te khoilai am mani chau hian ki top je lila mi hena awareness kan bat thei lo ni chuan chuan wena po accept president kelal mon sanga channel da turin kanon siam chuak dona nakina nang mani pon milo thi sak ve turin kan ngen chau ni happy megi un thadau mai min siam saka kan lom hle mai ke pale hello in fountain kha installation kha kan han zota hei kan pu te ho hian ni alon san ngai lai bor vel te chu han lon deu zung zunga ni ke ni te kha chu kan fit vak lo pon ni ve boka tin hela hian nest box i sava in an tuyanga i no an opkeu na tur hun kha i kan han da le ki la ya khan foreign sava omna khan box ni kan da to bok ani ai hi chu ki la ya han install tur ke chon fit ve po angai ve wang forest lama zoo and kol tu te i mentally mai ba ka physically nan fit ani ti amun nge ya kan zu puwa i an pi le pu te le staff zong zong te i hetiang deuh thuken Mizoram sarkar te staff zong zong hi an kal theila ti te ril ruwa ron om thar choi mai alom om hle mai ron fit ron kal that zuang khathau thau thei mai ole khang te kha program man tang pui chu ani ya ti chuan sahuan lam en kol tu te DCF wildlife pi Margaret Lalram chani te zoo curator pi bet sebi te le zoo aro pusang te ten lom takin he program hi in lo dong songa an ni pon lom thiam le a lim takin hun an mangza ani ti chuan ram changkang te chuanin sahuan tan hianin an zoo tan hian anin nei riat reng nan te an chung te thito riat reng nan te le midang dang khatiang chi an pi an pu an nu le pa te riat reng nan te hian enclosure te le thil dang dang te po hi an donate thin hiala chu ram changkang zia le an zoo alo changkan na chan po ni chu tiang dung thula PYD 10 hetiang program thadeu mai an han buat sai hi thillomom tak ania hei hian zoram mi pui thin lunga tharin thu soi se an ni point hei chun zom zel sela tin midang the point en ton se lila kan sahuan hi kan nei chun ania kan zawa ya kan duat tur ani ti te hi kan sia thar le atulin kan han sia le khang te ka kan thlir ho thei chin te chu ni sela thlir tu zong te du sakna chi bai thaber kan buk non le acheu